अहनबल मरुब पाव पिजरी नगाम कुकी की लुचिंग जॉइंट इंटरवेंशन तौबदगी लितान की वायोलेंस तकना लाक्षिलक मेंबर पार्लियामेंट अंगचा बिमोल अकोइदुम फोंदोखरे केरला पुलिस ना मैते मचा केरला वेस्ट तौब बिजनेसमैन लुपा करोड़ लाख मर्फू मरी ऑनलाइन ट्रेडिंग नमथाक तौदना लौथोक्खिबनी मरालदा फारे Foreils Football Championship na Maitai Kuki amasung Naga team sing punchinahanaba ngamkhre haina paw sinai. Pere Sports to Manipur State Sports Policy da yahunabagi matangda nong yoiba consultation ama Impal Hotel da pangthokkai. Amasung nahasing recruit tauba amadi criminal activities singda chanaba prepaki senior cadre ni security force operations singda faba nokre. Kurumjari. ISCOM media news में ताबीर सिंह भाई तुम थिंग अलमन तराम नोक्से बगल ने हाउस पुंजासी फावगी पाउसिंग बियाम समझरी मणिपुर के लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंगमचा बिमोल अकोइजम हंदक उक्रोल डिस्ट्रिक्ट के लितान थोकीबा कांगलुप अनिगी इरांग अदुबो यामना लाइबक थिबा थौदोक अमनि हायरदुना नागा अमसुं कुकी लेजिस्लेचर सिंग अमसुं कम्युनिटी सिंगी लुचिंग सिंगना जॉइंट इंटरवेंशन तौबदगी इरांग अदु मखाताना संदोरकिदबनि हाइना फोंदोक्रे माके ऑफिस ता पांथोकवा प्रेस कॉन्फ्रेंस अमदा एमपी ना मखातारदुना हाइ इरांग असिबु लाक्सिनब होनबदा लेजिस्लेचर सिंग अमसुं नागा अमसुं कुकी कम्युनिटी सिंगी लुचिंग सिंगना लौकिबा थौदांग सिंग अदुबो सिंथानिंगाइनी मखोइना पॉलिटिकल लीडर सिंग ओइबगी मैच्योरिटी सिंग अदु उथोके हाइरी लितान की थौदोक मरी लेना कम्युनिटी सिंगी लुचिंग सिंगना मणिपुर लिसिंग कुलुमदोगी मे थादा हौरकिबा कांगलोप की इरांग असिदा कोऑपरेशन पिरमनबदी इरांग असि का हेना चाउथोकलमलोय असिगुम कोऑपरेशन असि लिसिंग कुलुमदोय मेदगी हौरकिबा इरांग असिदा तौनकिबा लेखरब्रा हाइना वाफमसिंगसु एमपी ना हंगलदुना करिगुम लेरमलबदी असुक यामना वारिबसिंग असि वारोइदबनि हाइकी मणिपुर कम्युनिटी अनी की मरक्ता खाइदोकलिबा बॉर्डर की मतंग पलदुना एमपी ना मखाताना हाइकिबदा हौजिक मणिपुर लेब सिचुएशन असि स्टेट असि थुगाइदुना कम्युनिटी लाइन सिंग थंबनी मणिपुर की सिचुएशन असि ऑब्जर्व तौब मतमदा इंडिया गवर्नमेंट ना मतम पुंबदा मणिपुर स्टेट कम्युनिटी लाइन दा मचेत ताना थुगाइबा दुनी मरमसिना मियामना हिरम असि निंगथीना खंजिनगदबनी अदुगा पॉलिटिकल की खुदोंग चाबा कम्युनल लाइन दा खक पुशलोइदबनी हाइकी मणिपुर की अनौबा गवर्नमेंट असिना स्टेट असिदा तुंगकोइबा सादी पुरक्पा ngamgani थाजबरा हाइना हंगबा वाहंग पाकुम पिरदुना एमपी बिमोल मखाताना हाइकिबदा चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचान सिंगना पॉजिटिव ऑफ स्टेप हाइबदी चीफ मिनिस्टर ना जिरबाम द चतुना कम्युनिटी सिंगी मरक्ता नहौना थाजब पुरना होनकिबा दु सिंथानिंगाइने अमसुंग वेलकम तवी चीफ मिनिस्टर खेमचाना मतम पुमनमक्ता लेबाक मियामगिदमक्ता लेपकदबने हाइकी मणिपुर गवर्नेंस किदमक्ता पल्लदुना मणिपुर की लॉ एंड ऑर्डर सिंग असी गवर्नमेंट की मखुत लई अदुबु मणिपुर की ओइना येंगलुरगदी लॉ एंड ऑर्डर असी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना चलाइबगुमना लैरी अदुगा मणिपुर गवर्नमेंट असी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना तौनिंगमत तौबा ngamni हाइकी महाकना मखाताना हाइकिबदा मणिपुर तुम कोइबा शांति अमसुंग सॉल्यूशन पुरके हाइरबदी लॉ अमसुंग ऑर्डर कंट्रोल तौबा पावर असी रिक्लेम तौगदबना सेंट्रल लीडर्स सिंगी हंगलाई ओइन लैरोदबन हाइकी एमपी बिमोलना इरांग थोकलिबा लेतान की मफम सिंगदा खुलाई पाइबा मिलिटेंट सिंग फोंगना चटपगी पाव असिमा मफम मदुदा नॉर्मलाइज तौबा ngamloi मरम असिना मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगना अकाउंटेबिलिटी लेना सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन दा लेइबा मिलिटेंट सिंग निंगथीना लाक्सिन मथौtai हाइकी
Kerala की Palakkad Cyber Police na Maiti Macha Kaisam Ningtiam Jausing Kerala da base tauba businessman amadi lupa crore amaga lakh marfumari online training scam da namthak tawduna lokthokki gi maralda fare hari magasi adrokendra da hauki general election da congress ticket da bol lepkiba candidate amani hari ningtiam jausing amasu mioi kharana manaraga chathaki fraud sing adu lishing ni kunmagi august amasung november thadane hari fraudster singasina Kerala ki Manarakat Talaiba native amadagi namthak tawduna online da share trading platform da WhatsApp ke kuthang da apikpa amount sing invest tawhanduna achoba return sing lakhangena haina promise tawduna hairiba senfam sing asi lokthokibani victim oiriba investor sing asina ahan badade achoba return pirakhi masigi tungda makoi masial gi marakta thajanaba amasung victim oiriba investor asina amukta da punalupa crore amga lakh marfumari lisina khani to chamga kunmari accused fraudster sing asida asigi kuthangda tongan bank account sing da deposit tahon ki haina police na phongdorakhi cyber police official amana phongdorakpagi matungina ningthem jaw sing mathakta Maharashtra Karnataka Uttar Pradesh amaju Kerala state sing da cheating case manga register tawna lairuba misak amani hari masina takpari ningthem jaw asi fraud syndicate sing gi member oiramba yai hari Manipur Kanglop ki irang lairinge churaga sina Assam Rifles na football tournament ama sinduna maitai kuki amsung naga gi players sing ama choina punchinduna sanhan mangam krahari numit mari ni chupna pangthokiba Foothills football championship adu thasigi tarama thasigi Mapandagi Tarani Toy Fawa New Katian Manvida Sanakivani Championship Aduda Tonga community Hybidi Maitagi team Ahum Kuki team Ani Amso Nagagi team Nipan Puna team Tarahum do the Star Yatuna Championship Adu Mapung Pana Pantoki Championship Adu Operation Sadbab Nagi Makada Force Civic Outreach Initiative Oina Pantokivani Championship Adu final Mesta Maitagi New Katian Manbi Part 2 Team B Amso Kuki Haibung FC team Singna Sanaki Aduga New Katian Manbi Part 2 Team B na Kuki Haibung FC team bu panjul manga ni da maithi bu pina winner oiba ngauki winners oikiba team da trophy medal certificate amso sheloi nalpal sing kun adu runners up ta kiba team da sheloi nalpal sing tara ga loina trophies amso certificate sing khudol tamki team animak na playing kit sing yathoki final lorukpa ngamki final Europe ngamki daba team sing da su certificate sing amadi cash prize sing yanthokuna pong ithawatki championship asi pangthokki panam thamladuna organizers sing na phongdorpagi matung inna Manipur state asina matam sangna kuki amsung maitai gi marakta leiriba ungkhatnaba ase asigum event sing asina dialogue amsung martial gi marakta unabagi khudong chaba piduna dialogue tawbugi platform ama sagatpani haina phungkoki The inclusion of disability sports in the Manipur state sports policy haibe hiramda nomugi oiba consultative mifamama hotel Imphal da pangthoktuna person with disabilities singi oina sports infrastructure sing amasung structure support sing samgatpa mathok tai haina warep lawkre the consultation on the inclusion of the para sports in the state sports policy haibe tim da pangthokkiba Tauramadu, Office of the State Commissioner for Person with Disabilities Manipur and your working in the sector ga collaboration Taudan Department of Youth Affairs and Sports Yaska consultation Tauduna Pantokibani. Hautopugi Tauramadu da and Pravin Singh IAS Secretary Yas Athletes with Disabilities Singi Facilities Sing Fagaranaba Plan Tauba Haure Masigi Manunda specialized equipment tamba train costing deploy Tauba Makongdagi hauna mapung phaba fawba sengna nikhina participation tawhanba tangai phade maramdi sustainable sports culture ama sengwat ka hairabdi community sports masak khangba volunteerism amsung mass participation si yamna marui haiki C Dantapani Regional Director of the Sports Authority of India Northeast Regional Center SAI NERC Imphal na phongdokibada khongthang asi para athlete singi masak thokpa lambi yatuna Paralympic level da saruk yaba ngamnanaba khongthang amani mahakna khata na haikibada sports singi critical oina competence sing paladuna para sports development taunabagi damakta athlete classification talent identification coaching sports science sports academic assistant access to the assistive device amsung governance mechanism sing mathok ta haiki
discussion aduda N Pravin Singh IAS Secretary Yas CBS oina W Birahari Singh State Commissioner for Person with Disabilities President oina NJ Uttam Singh MCS Joint Secretary TAN Hills M Akshay Kumar President Special Olympic Association Member Beto Singh MCS Director Yas and C Dandapati Regional Director Sai NERC Imphal na Guest of Honor oina sargaki Nasing recruit of criminal activities in the Chanavani Haina Aina think of People's Revolutionary Party of Kanglipal, Prefaki, Senior Kader Ani Security Force Kitimamana Farahedi. Prefaki Senior Kader Ani Fabangam Kibasi, Manipur Police Ki, Anti-Insurgency Scout AIS Kaloinana, Central Security Force Ki, Coordinating Operation da Intelligence na Pirako Pawamang Matung in Hari. Narang Timasina, Chataki Operation Amada, Prefaki. Active Gather Angom Romeo Maite Jai Kutranipan, LS Tayai, LS Ningtem, Tangwiman Sinam Lekai, Imphal West District Asi, Moirang Bajar, Tanga Parking the Gifawam Cuban, Police Kipam Nahai, Romeo Maite Linjum, Awang Lekai, the August Edition Kunmariki, no way Kapna with Doctor Geneva Mio in Amani Amadi, Nahakayama Lahu Asida, recruit over the Jauna Senaba Bishak Nahari, Mongo Security Force, SIM card and Yawa, mobile phone Ama, Fakapam Kradim. Police na mangodagi makatana interrogation tabu matamda Mr. District ke Kaibul Lamjau Police Station na kuanba Moirang kunaw hijam kongnang makong lekai da chathakiba operation amada pripa ki kedar ni haiba lekai asimakta dagi haubijam manaw tonching chahi kunmari famangam khari Hokiba sahi tara mangarom ki mamang dagi khangabok AC amadi thawal AC animaki XCM oiramba hojikna thawal AC ki MLA okran bobina asanba miyang amaga loinana arong turel gi marin amadi khongban yauna sem sabirambada ngasi turel asigi akoibada kudariba lawi praja singda ising marang kaina fanganduna chauna kanaba PB bagidabakta Universal Farmers Organization Kangbok Amadi Lami Praja Sing Awang Mutakta Tagatpa Fundurli. Hokiba Chahi Anirom Asida Kangabokta double cropping gi akan bi ho lak padagi ahen bam iyeng changbagi tangai padawa lak padagi Universal Farmers Organization Kangabok na matam kaya gi mamang gi sijinaba yatana lakiba arong turel makha dambu semjin binaba haijarubada Kangabok ki sitting MLA Okram Sujukumarna semjin sajin bagi tabak paket piduna ising marang kaina fanganduna Kangaboka Kuntang Nariba Kunsing Desu double cropping gi Yahuda Kumang Yana Chachilak Pada University Farmers Organization Kangaboki Secretary Morangte Munal na ikai kumnabu pagaloinana Tagat Pafundurli Kangaboki Low Pari listing amarom hen bada Kudong Chawa Pibina Natana Tongan ba Local Singda hen by Ising Pibiduna Chinjak Tamipal Tangdana Hona Bibagi Namuktasu Lomi Lupasigi Joint Secretary in Tim Nikhojam Tomana MLA Sujakumar But of Wimulka Mulagli Mamang dadi dam asi matamatam gi yane anaba sem kibane adu hanakti lawi praja singna thengnaba ising fangdab gi awaba asi ubiduna chapchana tum koina sijinaba yanaba dam asi sebibada miyamna apenba pokune hairi hiramasi gi matangda khangabo patri administrative committee gi chairperson morangthem mahen su asigumba lawi praja sing gi interest da MLA Sujakumarna lakhoi pirakliba thabak thorum asigi wakta su thagatpa fogdorli Karat Masana Sige Oina Anova Competition Rules in Lising in Kuntaruki January Amadagi Chanaba Hokibagaloina Mari Lena World Karat Federation Concrete Hotel Fujaira Uracha Arab Emirates Tha Sigi Tareti Taramatu Fawa World Level Referee so Just Costa Indiagi Mohsindra Manipurigi Kiyosi Mutum Bakim Sinamso Rensi Soibam Bindesori Sanu Sar Yakibagaloina World Karate Federation WKF ki makada passed out na India ke Northeast ki ihan mo oina WKF qualified just oiba ngakre Phamkiba course amasung exam adu Jayed Sports Complex Fujairah UAE da tha asi tara thoi gi tara manga fawa pangthok kadoriba World Karate Federation WKF K1 Youth League lisingani kuntarukta Pangthok Kibani India ki nauna WFK qualify oriba Indian referee ani sina WKF K1 Youth League lisingani kuntaruki official tawgani Bankim Singh amasu Bindesori Chanu ani asi hanana Asian Karate Federation ki makada international Asian level da qualified referee ngakani Bankim Singh amasu Bindesori Chanu ani na World Karate Federation na Fujairah qualified oire haina certificate sing pirakpada President of Karate India
Organization KIO Hansi Bharat Sharmana KIO Referee Commission Chairman Hansi Premjit Singh amasung South Asian Karate Federation Referee Commissioner Chairman MS Sahin Akhtar Singhna thagatpa amadi harauba phongdokli. Hauze orobida maru paamuna miyam thabjari. Nagabsu Kuki Gilusimba Singha joint intervention Tawudagi Likagi violence Tapna Lakshil Pungam Lahaina MP Appointment. Kerala Police na Maikay Machama, Kerala da Biasova, businessman American Paco, Amukala, online training that have to Maraga, Farah. Football Championship sa Maikay Kuki ng Nagatin Sintusinan Monokay. Para sports no Manipur State Sports Policy da yawan na bali matangga no mag-oiba consultation ma para sa Nahasing recruit tauba mani criminal activities sinda Janaba Pakistan or Kerala Administrative Force Operation sinda pamang kay. Hauzik ko ina di pungja si phau ga ISCOM Bhedani uski policy jari me tabri singbo muna khurum jari.